Znaš što je on činio gore, ljudi? On, evo, sat vremena puca. Opalio je preko 100 metaka opalio. A ši puca? Karabinu. Kad se naoružu onda namjerno. Ali, a koji je razlog? Razlog je kupio kameru prije par dana. Dobro. Nekomu bača mađije kući, nekomu krade ispred kuće, ludi, svako to sedi dešavanja. Umislio da mu to radi? Ne umislio, no istina. Pa koga je pobio je? Pa pobio, nisu su bili krivi svi. Ne, eto ga na carosti, ja kažem, nisam meta ovdje njemu, može kad drago puca nas nekoga. Je li on normalan momak, dobar momak? Ne, čovjek ima 3-4 djece. Pa porodičan čovjek. Jeste, ali tomu, znaš, pukne film jedan put. Koliko filmi gleda? Kratko fitilje, znači, bio u životu. A Cetinjani? Jeste, pošten momak, od poštene familije, znači, sve jedan kroz jedan. Ali ubiše. Koga je ubio? Ko zna koga se ubio? Ajoj, koliko filmu? Šta muljak? Ja sam ujakom Gorano, ja sam ujak, njegov moj ujak. Ja sam ujak, njegov ujak. Vrata. I ja mu kažem, ne mogu Goran, ide, stanemo malo 5 minuta van, to će za ti sas. Mane, ujak, ide. Jadem pored njega, on, stani Vučko. On pobio sve tu gleda. A on kaže, što si ti došao, ko te posla? Ma stani, što stani? I on u njega, bup, ubi ga. I ja pored, ja znam gdje sam. Dobro ti, živ ostaš. Bog te čuva. Znači on je još uhapšen, još je tamo. Jeste, ne može policija uhapsiti, ko će mu priđi, čovječe, karabin ima. To ne može, ne na te jedinice policije koga može sad uhapsiti, bez da se brda. I na kraju, najbolje nepošteno mu bilo, najpoštenije ubije sebe. Sebe ubije, to mu najpoštenije bilo. Najpoštenije bilo, a ne, nego on tu komšiluk počeo da roka ako su mu nešto pravili, šta? Ratno plovi, imaju para, on lijepo radi, nacionalni park, živi lijepo, ima kuću svoju. Sve ima, dati, sve samo, eto, nema kefala. Ova deca jedna traume dobu. Malo čovjeku treba da